Pozdrav svima ljudi i dobrodošli na Dragon PCG. U današnjem videu ćemo raditi nešto drugačije. Naime, dva moja subscribera su me pitala preko poruka na Facebook stranici kanala preko kog ja programa snimam, tako da ću vam danas odgovoriti na to pitanje i čak ću vam ukratko pokazati moja podešavanja. Bez daljeg odlaganja, znači program preko koga ja snimam igrice jeste Action. Iz kog razloga? Po meni, znači Action je najbolji program za snimanje. Sad ću vam pokazati zašto. Znači, Action snima vaše igrice, odnosno gameplayeve, vaš desktop i znači jedan deo desktopa, na primjer, možete obeležiti samo, na primjer, ovaj deo i Action će samo taj deo da snima. Znači, na ostatku svega ovoga, to jest ostatku desktopa, možete raditi šta god, ali se neće vidjeti u videu, što je odlično. Također, ono što se meni jako sviđa, to je ovaj multi-channel audio recording. Iz kog razloga? Znači, čisto da vam objasnim ukratko šta to znači. Znači, Action omogućava da snimate zvuk iz igrice zasebno i zvuk koji kupi vaš mikrofon također zasebno. Zašto je to dobro? Na primjer, ja svoje video klipove prerađujem u Sony Vegasu Pro. Znači, nakon snimanja ide u Sony Vegas Pro gdje se prerade, znači malo se izmeni audio, malo se, ne znam, na primjer, evo, primjera radi, znači, ispostavi se da je zvuk u igrici izuzetno glasan u odnosu na moj zvuk, znači, moj zvuk, bože mili, zvuk mog glasa. Znači, dominantnije. I sad, nešto najprostije, znači, uzmete, smanjite zvuk u igrici, a vaš glas, u ovom slučaju moj, povećamo, na primjer. Znači, neke najprostije banalne stvari, čisto primjera radi. Nego, da se vratimo mi na Action. Što se tiče formata, znači ja lično koristim AVI, jer mislim da je onako najbolji kvalitet. Što se veličine slike tiče, odnosno veličine videa, bože me, pričamo o videu, koristim Original, mada oni koji imaju bolji komp, slobodno koristite 1080p, to je sasvim dovoljno za YouTube. Nekad koristim i 720p, ali ništa ispod toga, mislim da nema potrebe, kvalitet je dosta lošiji. Znači 720p, 1080p ili Original, zavisnosti kakav kompjuter imate. Što se frame rate-a tiče, znači ja lično koristim 30, opet, nažalost, to jeste zbog mojeg kompjutera. Ako imate bolji komp, slobodno 60 bez problema, kvalitet videa će vam biti 10 puta bolji, mislim, brži, tačnije, eto. To vam određuju frame-ovi. Record System Sound, to vam dolazi po defaultu štiklirano, naravno treba vam, na primjer, snimate kako se zove igricu i bilo bi glupo da nema zvuka, nego samo da se vidi slika, tako da to štiklirajte obavezno. Ovo, ako prerađujete klip u Sonyu ili već nekom drugom programu, na primjer u Wondershare-u, obavezno ovo štiklirajte. I što se mikrofona tiče, znači meni lično, pošto radim komentare u igrici, je mikrofon uvek uključen, znači uvek snimam mikrofon, pa ja kasnije ako ne želim mikrofon isključim, da ne bi se ja igrao svaki put palio, gasio pre svako snimanje, uvek je uključen, pa ako mi treba tu je, ako mi ne treba, bože moj, ne treba mi, samo ugasim i to je to. Ajmo dalje. S ovim smo završili, znači ovo polje live je isključivo za stream i ja lično to trenutno ne radim, što ne znači da neću kasnije, ako ovaj kanal uopšte bude bio živ, ja se nadam da hoće, iskreno. Sljedeće polje nam je audio. Šta nam to omogućava? Na primjer, ako snimite klip i želite da uradite voiceover, znači da snimite zasebno audio, samo vaš glas preko mikrofona, Action može i to. Na primjer, ja nekad koristim Audacity, ali je program dosta komplikovan, sad zavisno
od vašeg znanja, neću nikog da vređam, ne kažem da sam ja nešto pametan, ali sve može da se nauči. Ali prosto jednostavnije, znači preko actiona snimiti voice over, posle preraditi u Sony-u, mislim da je to mnogo bolje. Znači tehnički ima od 10 i ne treba, ali zavisno od vas ako ga želite. Ovo je format, kako se zove, samog audija i naravno štiklirao sam da mi snima tišinu. I takođe ovde, znači mikrofon je uvek uključen. Što se tiče samih screenshotova, iskreno volim ponekad da odradim jedan screenshot u igrici, nekad i više, zavisno kako sam raspoložen, ali bi treba to češće da radim za neku preradu mojih slika. Format fajla je PNG, imate 3 opcije kao što možete vidjeti, po meni lično najbolji izbor je ovaj i naravno, znači, screenshot će da odradi ceo desktop, odnosno vašu rezoluciju u igrici, znači full screen. Da mi pređemo na podešavanja. Znači ovako da krenemo od početka. Znači video podešavanja, kvalitet naravno stavite na high, nema potrebe da idete ispod, bar ja tako mislim. Znači što bolji kvalitet, čak i ako snimate u 720p, video kvalitet na high, ja mislim da će to biti odličan snimak. Ovaj input range je došao ovako po defaultu, imate još jednu opciju, iskreno na to nisam dirao. I ovo ovdje je štiklirano, da sad ja ne bi ponovo. Znači štiklirao sam ovo record mouse cursor zato što iz razloga da biste vi mogli da vidite kuda se moj miš kreće i da vam ne bi samo ovako, na primjer, svetlela ova polja kad ja prelazim preko njih, a vi možete da se bunite da ne morate, ne znate šta je u stvari da i visualize mouse click, znači to je kad ja kliknem, kao što možete vidjeti šta se dešava, vi to trenutno vidite i ja kad sam snimao, znači to se ne vidi dok snimate, ali kasnije u klipu kad pregledate ponovo se vidi. Što se tiče webcam settingsa, odnosno podešavanja web kamere, ja trenutno sve držim na defaultu, iz kog razloga ja nemam facecam. Što ne znači da neću imati, samo jednostavno još uvijek ne želim da ga radim trenutno. Ako bude više subscribera i bolje išlo kanalu, sigurno ću raditi, znači nemam šta da krijem, ne stidim se sebe, tako da vidjet ćemo o tom potom, polako. Što se tiče, znači, audija, ovdje birate, znači, ovo dolazi po defaultu kad instalirate program. Ja sam trenutno štiklirao ovaj mikrofon, moj Realtek High Definition, iz razloga što trenutno koristim taj mikrofon, sad vi kako god želite. I zvuk mi je podešen na 100%. Ovo je štiklirano, mislim, po defaultu isto. Ne, nije. To kad budete kliknuli, ja mislim, ovdje na ovaj Allow Multi-Channel Audio Recording, da će se i ovo štiklirati, ali u svakom slučaju ovo možete pogledati sve ovo, pa prekopirati. U svakom slučaju, znači, slobodno, sve što smo sad prelazili, slobodno pauzirajte video, sve lepo prekopirajte da slučajno nešto ne preskočite, mada slobodno probajte nešto sami, možda će vama više odgovarati neka druga podešavanja. Znači, ovaj HUD settings, HUD podešavanja, tu stvari je ovo ovdje, znači, i tu možete vidjeti vaše frame-ove u igrici, kad ovako crveno svetli, onda snimate, a kad ne snimate, samo svetli plavo. U igricama ja ne volim da snimam HUD, nemam pojma zašto. Mislim, ako baš želite, ja ću ga snimati, ali mislim, totalno meni lično ne bi. Ovo ovdje predstavlja samo, znači, poziciju ovog ovdje HUD-a i gdje ja kliknem, znači on će da se pomeri. Trenutno mi stoji, znači, u gornjem desnom uglu i
tu mi nekako uvek tu mi je najbolja pozicija. Ne volim nešto da ga pomeram. Onda sad vi zavisno koju igricu igrate, slobodno, znači ja mislim da postoji i onaj makro key za to. Ovde sad posle vidjet ćete. Tako da možete i u sred igrice da pomerate, ne morate da izlazite. Nego, da mi pređemo na to. Znači, kao što možete vidjeti, ja lično nisam ništa igrao ovde. Mislim da je ovako ok, ako vi želite, naravno možete. Znači, kao što vidite, bukvalno imate skoro sve. Detect frame rate, microphone recording, change active desktop, HUD display position. To je ono što sam malo pre pričao. Znači, na F7 možete pomeriti na bilo koju od ovih pozicija. Ovaj HUD ovde, znači ovaj. Tako da, mislim, dosta dobar program i ono što je najbitnije za razliku od Frapsa, koji je po meni katastrofa, mnogo manje frame-ova vam oduzima tokom igranja, znači gubite možda, ne znam, gubit ću sad. Ja, na primjer, kad igram Titanfall imam preko 60 frame-ova kad sve podesim na high. A kad uzmem da snimam, na primjer, imam oko 30, 35, 40, zavisno kako kad. Znači, dosta manje oduzimam frame-ova nego Fraps, na primjer. A mnogo je prostiji od DxTory-a, a jako je sličan. Po meni možda bolji kvalitet. Sad, to je moje mišljenje samo. Šta sam još htio da vam kažem, da ne zaboravim samo nešto. Ono što je jako bitno, to je da jedan klip ne zauzima toliko memorije kao, na primjer, Fraps. Znači, Fraps ubi. Ja sam jedno vreme koristio Fraps, davno, čisto da probam. I mislim, ja ne znam koliki hard disk treba da imam, tipa 10 terabajta. I da mi to bude dovoljno, da bi snimali s Frapsom. Sad neko snima s Frapsom, opet kažem, znači neću da započnem nikakve rasprave i nemam pojma šta. Lično moje mišljenje, vi procenite, poslušajte, nemojte poslušati kako god želite. Znači, moje je da vam dam neko svoje mišljenje, pa vi ako želite, vi ga uvažite, ako ne, bože moj. Imate još dosta klipova sigurno na YouTube-u, znači ja nisam ni prvi koji je snimao action, a verovatno, znači ima i ovih drugih, ja sam našao par klipova za DxTory. Na srpskom nešto, nažalost, nema mnogo, ali dobro, bože moj. Nego da ne dajem ja vas više, to bi bilo sve od mene, znači još jednom, Miliris Action, izuzetno dobar program po meni. Ako vam se svidio klip, znači lajkujte, ako nije, slobodno dislajkujte, jer samim tim mi pomažete i nekako mogu da odredim šta valja, šta ne valja i kakav vam se način razgovora sviđa. Znači sad, trenutno u ovom klipu malo nešto opušteniji način razgovora nego u ostalim, tako da eto, samim vašim reakcijama vi meni pomažete, znači da znam kako da snimam i šta da radim. Šta god da vas zanima, slobodno, znači ostavite komentar, ja ću najkraćem mogućem roku odgovoriti, znači nemam uopšte, kao što ne znam, ako ste mogli da vidite na nekom od videa, do sad sam svima odgovorio, da nema vas mnogo, pa eto, stižem, ako vas bude bilo više, možda neću, ali uvijek ću se truditi da odgovorim svima i da ispunim svima želju ukoliko mogu. Hvala svima koji su gledali ovaj klip, puno bi mi značilo da se subscribe-ujete, nadam se da se vidimo u nekom od sledećih videa, veliki pozdrav svima, ćao!